yuko nari nsanzwe ndirimba mugabo avec Isanganiro Award namenyekanye kurusha. Antuka ndashimira cyane Isanganiro Award kuko hari ibintu byinshi kandi uko yatanguye siko imeze ubu igenda ihindura yiga ihindura ivuga ati okay umuririmbyi turabona ko akenera iki akagira gutanyuma tukagihindura. Nari naramenyekanye buhoro buhoro hama Isanganiro Award nayitsindiye ntari hino iyo muririmbyi ari mu gihugu hari ibintu byinshi a beneficia cyane promotion. Jewe cyambere yamariye no kugira cyo twita mu Gifaransa CV. Icya kabiri nuko kumenyekanishwa cyane iwacu yaramenyekanye cyane kurusha n'izindi ndirimbo noba nari sanzwe fisi byatumye abantu benshi bamenya bakamenya na cyane ibyo mba ndimwo bakamenya kundwi ibigezweho mu muziki wanje nkacangira ko mbere nsaba yuko bo kwagura gato je ngira ko nsaba bo kwagura gato uko bakora promotion uko nivyo baragirira promotion indirimbo yatsinze cyane ariko ko babiyemeje kudushigikira umwaka wose bonashigikira cyane n'ibindi bikorwa cyane ubusohoye indirimbo zishasha bakaziha umwanya wo kuvuga cyane kuri iyo radio nkuko babikora ku zindi ndirimbo kiretse muri uyu mwanya baha umuririmbyi kabiri ku munsi bakongera ko no mu bindi mwanya wa animation bagashiramwo izo ndirimbo zishasha zawe canke izo warusanganywe kugira ngo bigaragare koko kushigikiwe hanini novuga ivyo murakoze.